Dipalopalo tsa go salegale tsa bogodu jwa leruo di bontsha fa mo kgweding e le nngwe fela go utswilwe leruo le le balelwang go 900 mo sedikeng sa Ngaka Modiri Molema. Balemirui ba re go tshwanetse go samaganwa le kgwetlho eno. Problem ya stock 50 e one. How utswa no? Go to wa investigate. The time investigate go na yona e kae. Sepodisi sa re imbizo e neng e tshwerwe ke Mokimisinare wa sepodisi mo sedikeng ke kgato engwe ya matsholo a tsengwang tirisong go fedisa bogodu jwa leruo. Bogodu jwa leruo ko modimola ke tlhobaboroko. Re utswediwa thata dipudi ko setlhopha sa utlwanang. Balemirui bao ba neng ba tsenetse imbizo e ba re ba tshepa fa sepodisi se tla tsaya kgato e tla fedisang bogodu jwa leruo. Jaaka karolo ya go tsolotanya matsholo mo twantshong ya bosenyi mo didikeng tse di farologaneng, magareng ga tse dingwe re tshwara matsholo a tshwaraganetsweng le go dirisana le baagi le go tsaya magato a go thibela bosenyi. Ke sone se go biditsweng pitso e mo Ngaka Modiri Molema mo Mahikeng gore re buisane le go utlwa dikgwetlho tse balemirui ba kopana le tsone. Balemirui ba kaya fa ba latlhegelwa ke dimilione tsa diranta ka ntateng ya bogodu jwa leruo. I hope this imbizo is going to help our own people. Sampane re me tla bona gore hana go etsamaya a se ba re promiseng sone sla diragala. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Mahikeng.